uNkulunkulu lo tifihla ezinombolweni. God hides himself in numbers. Sikhumbula nje kulabo bethu laba timisela ngokufunza kuthi Daniela ukhonjiswa emaviki lasikhombisa noma ke lang-70 amashumi lasikhombisa. Kwachazwa the 69 week. Incwadi yaDaniela imnanzi. Nekubala konke nje iBhayibheli ligcwele kakhulu inombolo. Siyakhumbula nje nasiveta lokuthi why nje kugcwale 12 Moses naye nange ya12 phindze incwadi yesambulo lapha egcineni leli khale siyongena kilo lina 12 gates phindze 12 foundation Jesu na 12 khathi abafundi labangu-12 kwase kuyachazwa ke lokuthi 12 uhlukanisa i-AM ne-PM kuze ungene nje seyi-PM seyi-AM ungena ku-12. So 12 is a number of arrival. Jesu nje nakakhetha abafundi labangu-12 he wanted to arrive ku-predestination. Well, lokhu kukhona sikufundzisile. Ting 25 betting 25 itolo solo sisho kanjalo ngoba solo semthandazweni. Ngicela ukuyamisa ke lokho uNkulunkulu uphindze futhi uyasifundzisa lokho ukuthi kunanako lokuthiwa irema. Irema ibese iletha ilogos. Siyambonga nje uNkulunkulu sinelive laNkulunkulu. Lelive laNkulunkulu lilogos, but from the logos uthole irema. Sichaze kanengi ukuthi lamhlabeni sangena ngerema ngeliphimbo. Titawuphuma ngeliphimbo. Uhlalasho umfundisi ukuthi kukhala kwelicilongo nje kude kuthi kutawuhlitha abafundisi including myself bese la emoyeni sesitshela abazana asambeni selikhalile licilongo. Licilongo bamba namagama. Licilongo udativela. Kungakho kweNkulunkulu 2018 uvela ngeligama lakhe. Isigama lakhe uNkulunkulu ngutivelele. So nawe utawuphila le ministry yokutivela. Ungadepend kubafundisi. Ubona angiphumele ekhumbile inokwentekhe igicike ngiyabekisa. Angashadi nalo. Impilo nje bazona sengitivelele. So licilongo udativela. Udativela. uNkulunkulu kaIsrayeli njengoba sasilive laseSwatini nje nalo likhethiwe njengelive la ka-Israyeli. So uNkulunkulu wavela ngemagama. Nathi sinemagama manje nje vele uNkulunkulu usebenzisa lokugcelelekile but ke kukhona isikhathi la kutawufike abantu bakudzinge khona sinako. Kubekisa nje leli gama lethi tivelele. Kukhona la khona sifundisa khona ukuthi uNkulunkulu enye legama lakhe ngingube yona. uNkulunkulu tonke ingubo issue identity. Siyathi nje boBhartimeyu ushiya ingubo le yena Bhartimeyu ushiyela le ngubo laba bebathi imbumbuthe bebafaka ingubo ukuze batokhona ku-identifyeka kusina kwenteka kunyathela esitaladini khona kubona ushem kuyimbumbuthe wathi naka ayakujesu babathi yena Bhartimeyu ngoba ethi ingubo betidulile uyishiyela le ngubo ngathi waphendula wathi hey lo mfu ingubo yayona lo nangibuya lapha kuye ngeke ngiyidzinge le nto le. Sasiyachaza ukuthi ingubo issue identity. Nakuthiwa nje abantu bafaka ingubo emlonyeni. Kunethi ingubo sathana sigcoka sadona. Jesu nakafika ufika bengubo yayona. Anyways, lesi sikhathi kuba mnanzi nje kushaya dihloko bese abantu batoza awuphiza ukiphe. Banenge bagama uNkulunkulu lavela ngawo. Of late ke ngoba kukhona la kuma video emfundisi. Of late ke uNkulunkulu phinze uyavela ngaleli gama lelithi mzwangedwa. Mzwangedwa sathi sisidunge. Wathi ke uNkulunkulu leli gama leli ngoba kukhona lapha khona besifunza make mtshali ke naye njengathishela uyafundzisa ukuthi uNkulunkulu uyavela Moses uvela ngeligama lethi Yahweh because hey Nkosi yami uNkulunkulu akathi ningaloni igama lakhe ningalibiti ngelide igama lakhe. Na Maria nje kwatshelwa wathi hey lo mfana utametsa ligama ukuthi ngiJesu. Leli gama lelithi Jesu it's not the alphabet. Ingakho nje sesichaze kanengi ukuthi nakuthiwa phathi igama lika Jesu. Leli gama la Jesu is your ministry, is the ministry. So your name carries your ministry. Your name carries your ministry. Uhlala bekisa kumfundisi usangibuye emasimini nje ngingcolile. Nangaphosi ngegama lokugeza. Ngegama lokugeza ngeke sengihlobe nangabe lokugeza ngesencele ngikwenda kuba ialphabet. Kodwa uma ngenda le ministry yokugeza noma ngingathula ngalomlomo ngaphosi ngegama lokugeza. Ungikhaze nje ngiyageza ngifaka emanti ngifaka insipho. So leli gama la Jesu akusiye lo Jesu lama alphabet but is the ministry. Sesiyati ke ukuthi
Jesu Genesis to Revelation. Nothi nje bazalwane ngisukumele kusho ukuthi Jesu ngiyamthanda. Bekungaba kuthi ubale from Genesis to Revelation uyakwadi ngeke ngisengikucethe. Bekungaba kusho ukuthi bazalwane ngisukume kusho ukuthi ngiyakuthanda kaHlobonga, ngiyakuthanda kuNgebe, ngiyakuthanda kaBulala, ngiyakuthanda amakhaya njengoba ngithanda mina. Ngiyathanda ukuthi ngibokho kade ngiyakuthanda ukuthi ngibohlonipha uyihlo lenyo. Ungacetha nini? Thani nje ngiyamthanda Jesu. So Jesu ke live la uNkulunkulu bese phinze Jesu liphimbo la uNkulunkulu. Njoba ngihlale ngisho nje ukuthi ngeke ngikhanze lapha epheni kubhaliwe ukuthi hambo uthandaza steak zila 2 days. So Jesu ingikhuluma yasezulwini ngihamba ngaleso sikhathi. Lesizi ke Jesu is the Rema. Ingikhuluma yasezulwini ngihamba ngaleso sikhathi. So ligama lakhe ke nakuthiwa nje mnisi phatha ligama la Jesu. Nakuthiwa igama lenkosi lingiyo ingcaba. Ophephela khona uyakusindisa. Hayi lama alphabet. So ngeke usinziswe nangabe ligama la Jesu li alphabet. Lamalanga ke sibona le ndiwi ka alphabet. Yalo nje kusebusika. Anyways angiyekele. So kukhona na ukufuna more, kukhona la kuma video emfundisi. Ngilandzekele ukuthi so ngakhathi ke uNkulunkulu tilungisela irapture. Lo babe lokhuluma kwathi amnisi uthana bangaka. So lokho uNkulunkulu akukhulumako bese siba neplatform baniketa abazalwane. Njoba nje ngichazile lamalanga la ukuthi uva ukuthi sinetinkonzo deliviki lonke kubonhlangano vele siyahamba kodwa leti nkonzo sitibamba kulesicubulo sokuthi akusho ukuthi akusothi nivuselelo akhathi nibancane ngoba vele sikhanzile sakusebenzisa kahle. Yini sehla siyenyuka. Siyambonga uNkulunkulu ngale channel. Nawe sengiyakucela nje ungakuva lokho bese usendela umuntu le link le video le. Angicetheleke. So uNkulunkulu ke leli gama lethi mzwangedwa lekuligama lakhe. So yasipha ke make mtshali kubiyele emva cishe ngiyakhohlwa lokuthi so uNkulunkulu ligama lakhe uyavela kuMoses njengoba sathi ncathi Exodus ukuthi igama lami I am nginguye. Ngiko nangale ku John 8 uthi Jesu before Abraham was I am. Kunafunza amplified capitalize la I am ligama la uNkulunkulu lelo. Ngiko nje kwathi wathi yathi ligama la uNkulunkulu yalibitha every day. Now sibakubitha nje bakubutha uyapha I am going to Manzini, I am going to Mbabane. So ligama la uNkulunkulu libitha every day. I am ligama lakhe Yahweh. Well kungaba kuthi lokho but nje bese ngendlela nanoma uyacala kungithola emoyeni kuthi so uyakhona kunambisa bese uyabona ukuthi asingenela esikolweni nama video lela ngetulo ngoba hey siyambonga uNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu. Uthi ke make mtshali uNkulunkulu bekangehla angaveli ngeligama lakhe yathi bokunendeka ichaos la emhlabeni. Think about that bafundisi bapostoli babishop, think about this. Njoba nje sifundzise babe khona labanye siyambonga uNkulunkulu sathi ukuchubeka siwaphe amaswati. So bekunendeka ichaos ngidlale ngibekise ke mina ngithi yathi vele bazalwane kude nje la longadidla tinto nathi futhi labaningi bethu siyadidla tonke letinto lethu. One yabona ligusha awulidli ngerice so ngakwenda ligusha neliphalish. So angibale nje lo mshiphi kude longadli igusha, kude longadli amabhontshisi, kude longadli masi noma ke libisi, kude longayidli imfishi yabona yesigodela. Asengibekise nakungenteka ukhanzakala ukuthi ngoba nive siyadidla lethi nakungenteka nje uphakele amabhontshisi la indisho ungakayiwashi phinze uphakele masi hawu ungakakwashi phinze uphakele ligusha. Angikwende kube kufishane. So uyakubona ukuthi siyakudla lokho cishe noma kanye ngeliviki noma ke kanye in 2 weeks noma kanye ngenyanga. But ngeke sekwendeke nje uphakele masi neligusha nefishi amabhontshisi endishini nje. So kunjalo ke beNkulunkulu. So uNkulunkulu ufuna ehle njengoba nathi nje ekhaya nabe sidla amabhontshisi namhla sidla emasi. So ningive kahle. So uNkulunkulu ufuna uyehla nje uthi namhla igama lami nginemasi, igama lami ngimabhontshisi. So ebeNkulunkulu akehle ngeligama la bekungenteka ichaos. Yonke le nto la ngiyo uNkulunkulu bekungenteka at the same time. Bazalwane kumnanzi kufundzisa. So nzelani sithe nibone ukuthi siniphathele yini. Hallelujah. Hallelujah. Satelayo maye uzokhala. The time is coming. Angushiyeke lokho. So uNkulunkulu ke in prepare ngoba uNkulunkulu ujijela igama lakhe nolibamba ko leligama la hayi ama-alphabet ukhumbula. Lama alphabets ligama la Jesu nangabe li alphabet utamanga ngimfundisa ukuthi sisiwe no sekwembuliwe sigama la Jesu laba alphabet ngeke likusebentele but laba yiministry takusebentela. Wena uyamangala nje ukuthi lethi ngube ehlabela how excellent is your name liphi lama alphabets uthi Jesus
noma ujulele. Now coming back ke so leli gama ke uNkulunkulu uyavela uthi mnisi setilungisela i-rapture. Uthi uNkulunkulu igama lami ngingumzwangedwa. Nami ngacala ngathuka. Umzwangedwa. Yabona nje ukuthi vele nanguhle kuNkulunkulu ba-altar. Noma mzala unesineke manje uyachazelana. So uthi mzwangedwa akusiso sidungo but usho ukuthi muve uNkulunkulu wedwa. Lo uNkulunkulu lo ngumzwangedwa. Ne-rapture ke taba ngumzwangedwa. Phindze igama lelinye ngingedwa ngikhona. Uthi uNkulunkulu umnisi uwedwa nje. Wamele hlabela i-praise team, i-keyboard, mfundisi, shumayele. Ngoba ne-rapture itaba ngingedwa ngikhona. Seliyavela ke ligama leli lativelele. Sekuvela ke lelinye lelithi titholele bese sokuba ngitendele. Onke lamagama i5 in 1 asho i-rapture. So ngalokuthi ke cishe kubuye kuvakale leli lesengene ngalo le lativelele ukuthi i-rapture utativela ligama laNkulunkulu lelo. So uNkulunkulu ke uyasipha lokuthi vele abazalwane thamba ngerema. Irema ukuthi uNkulunkulu uthini. Bakhona nje abazalwane abathi mfundisi ngihloboka ngiphinge ngebi. But athi uNkulunkulu angimuva man. Bese siyafundzisa lokuthi yes bazalwane. Maye Jesu wethu munye but istawuthi angithanzi nalokuthi uhlukene kabili. Jesu ngesencele live laNkulunkulu Genesis to Revelation bese ngesekudla Jesu liphimbo. Jesu inkulumo yasezulwini ngami ngaleso sikhathi. Yingakho kunetono. Uyabona nje ngoba la sona ukuthi ungabulali. Ebekude thou shalt not steal, thou shalt not kill. Ngabe kude sono sekubulala. So kunetono telivi bese kuba netono teliphimbo. 1 John chapter number 3 uthi sono kweca umthetho. Ugcina lapho. Is either weca umthetho wangasekudla. Ngasencele ukuthi wena uphingile uhlobongile thou shalt not steal. Then bese kuba khona ukuthi uphule umthetho uthi hamba uthandaze isiteki zila 2 days. So bakhona ke abazwana abathi mfundisi angisendi sona but angimuva uNkulunkulu. Uma ngale bazwana siyabonga nje bazwana labangahlobongi labangaphingi labangebi labangabulali ngisho laba labangebeli uhulumende. But abamuva uNkulunkulu. And futhi ngifundisile ke kuma video langetulu ukuthi bazwana lelivi lachamuka ngeliphimbo. So into lemcoka kakhulu liphimbo sekuthi ke be careful these days. Ungabe uyagijima nje uthi ngivela iphimbo. Liphimbo akumele bese seli-conduct live laNkulunkulu. Naku liphimbo sikuhlola ngelive laNkulunkulu. Wela ngifundisise ngako ke la kukhona la ngetulu kuma videos. Ngilandzeke lokho ke bazalwane. Nathi ke uNkulunkulu wasipha in preparation for rapture. Lokuthi nje sibuye sithathe emalanga lathide njengalonyaka nje sithatha 2025 next year nasitabe sikhona sitabe sithatha 2026 last year besithatha sitabe sithatha mhla ka26 last year besithatha mhla ka24 kanjalo 2023 2022 ngikhumbula nje 2018 nakutaze kwenteke lokhu kumbula lamagama la kwaqala kakhulu 2017 nga2017 bese sapho mhla ka17 sihlangana kuba nento ke uNkulunkulu. Hayi ngoba uhloniphe emalanga afana lokuthi nje namhla lisonto uNkulunkulu anibusisa kusho ukuthi nikhonta leli sonto but nje kuba nemalanga lamisiwe. So nathi ke kulo mhla ka25 wes5 ngoba samthatha 25 lo wa January February kanjalo 25 ke uNkulunkulu bekabeke ebazwana ukuthi kunetingoti man sengiyakuhlanganisa kunetingoti lesitibonile manje sayibona ireport yamaphoyisa so lo mnyaka tingoti tingakhi leti temgwaco. Yebo ke bese bana letinye bathi ingodi ihlokene kathathu nako kukhona la kuma video nafuna kuva kabantu. Siyabuka kaphindze futhi ke sesibuka naletinye lesibonaka even lokumoya. Bakukhumbula nje labanye sabafundzisa ukuthi uma ngiyabekisa kunebantu bayijosi kube bathamba evikini letakho. So kuyenteka wena sobona ingodi. Most of the time uNkulunkulu akakutshengiseli ukuthi bese uyobatshela labantu abanokwendeka nakashayela bese uyaphenika. Plus 99% so uNkulunkulu athi nje thandaza. Then ke kungenteka ka 1% akutshele ukuthi labantu batshele manje nabahamba bacaphele noma ke bangahambi manje mamane bahambe kuleli viki lela bapostpone. Angathi abazalwane uNkulunkulu usabakhombisa ngilanza kafishane ukuthi kunetinto khansi siyabona nathi nje kunalabanye lekhansi siyabona singasho. Futhi ke ngeze sisho noma manje Nkosi yami ndasuke nikuve kabi ngoba vele sesacaphelwa nje. Kuthi nje kancane ugathi mistake anyways. Siyabonga nje labo labasithandazela ukuthi asiphele mandla manje noma titsa tingaka. Ekuthenini sibuye sibone nje. Bawu bakhona nje labanye nesitabe sibavusela angisho nasesivusela nothi imfundisi labanye sinasikhuluma nje awangibhuti awangibone bese bayathuka kanti iningi letinto kuthi nje namhla ngifuna ukukhuluma ngaleti ngodi ikakhulu temgwaco
nekulungisela ke tingoti kuze tingasilimati leti tase-summer. Kushaya ngombane tinyoka, sibonile nje abantu abalunywa tinyoka. Ngoba kwetinyoka lokhu mani bekuba ungakagadi nje ukhanya ngathi bhu, nayo inyoka, timbuzilwane, nakho konke lokho. So bakhona-ke labanye lokhansi, khona nje labanye lesi sabona lesibadiko, sabona kwentekani la? Ngulo wasikhombisa tindlu, sesikhombisa tindlu. Sisebenta-ke, ngicela ukuthi ubhale phasi nako, ungithaphele lapha phasi, ubhale lamagama lathi, prevention is better than cure. Prevention is better than cure. Uphinde ubhale nangeSiswati, noma kuthatha iSiswati kuphela nawe besikhathi sakho esincane, ukuthi kungcono kuvikela kunokwelapha. Ngiyayithanda le ngcikithi le, uNkulunkulu asinikete yona, ukuthi konke lesikwendako sibatshale bazana, sithi nje bazana, please, prevention is better than cure. Kungcono kuvikela kunokwelapha. Ivikele lento. Naso kubamba-ke ukuthi kulo 25 lona-ke uNkulunkulu kunamagama la, sitawaveta la, noma-ke ngicela kwaveta nje lapho kutaba khona ukuthi sawufaka umusic bese avela lamagama nje athi kancane, asengiphoze kancane. Nanga-ke lamagama lawa besiwavetile besithandaza ngawo, nasifunza lama-chapters lawa lengikawasho, bekunawo lapha kulama-TV screens ethu la ethembeleni sithandaza ngawo. These are the words-ke sisathola nangomusic. Siyambonga uNkulunkulu. Nawabona-ke la magama lawa, uwabuka, sesingeke siwasusa uma nasuke. La magama lawa-ke bazalwane, akumane nje ukuthi yini, ambuleke emthandazweni. Kuthi lo 25 wesihlanu besitokukhuluma ukuthi akwendeki lokho. uNkulunkulu uyakhathimuliswa, uyababateka emgwaqweni yonke yaseSiswatini. Lo ... usho ukuthi emgwaqweni yonke yakuSathaka. Phindze futhi uNkulunkulu uyababateka emgwaqweni yase-Afrika. Lo ... ngeke siwabale onke lamave ngoba maningi. Uyababateka uNkulunkulu nasemgwaqweni yemhlaba wonke. Sathi uhamba semaveni, ngeke leti moto sithandzako sihambe nato. Sawufika ema-airport sihlangabezwe imoto, mhlambe sishayelelwe. So it's the key thing lokho ukuthi kube khona ukuthi uyathi uyathandaza. Sesayangala mangayane, bazalwane, sesingeke ngikusho konke la moyeni ngoba lokunye kwakhona kusawunda nje ngaleyo ndlela. Sasithandaza lapha ebusuku, kwakulethi khasi letabo 2 kwi-honor prayer. Siba connect abazane basibona from video. Sithandaza nje emgwaqweni. Siyebula. Akwendeke inkode. Bazalwane, sekuthi nje Nkosi yami vele le level ye-understanding labanye lesithandaze nabo. Sekhulukhulu ukuthi iconsa letindvo leti. Hayi ngakwendi lokho. Kude sidingo vele nangabe timoto tikhona, but nje sasinasihamba nathi. Kwafika iRema sathi sesikhona nabazalwane. Ngila khona sathwala lamagama lathi Jesu uyababateka kuyonke imigwaqo yaseSiswatini. 14 abazalwane. But sekuthi ngeke sikuvimbe. Ngihlale ngisho ukuthi kufana naba labahamba bawuletha kudla, ngikushito nje kubazwa intolo. Uthi uma ulethele bo rice bakokoko emmbila, empuphu, namafutha namabhontshisi. Labantu laba kukhona utawula ladlile. But ngeke bese bonke labantu la emhlabeni sebasutha noma khona utawula alambile vele, but at least lelo kokoko lakho kukhona lelimsidako. So no matter how little that thing is, it goes a long way. So please asichubekeni nje bazwane, siphananeni Nkosi yami. Nalapha-ke kuyafanana lokuthi tingoti vele ngeke kuhlale tingendeki, but kukhona lesitinciphisako. Njengoba nje ngenta le video ngendlela ukuthi noma besibheke ukuthi ube khona. Ikakhulu nje laba lekhanza la ukuthi awube kunene. Hayi kabi, lokho khanzi besifuna bekhona. Asendeli nini vele awufana senilunye inyoka. Because vele lama la lukhona manje bazwane sibayita enkonzweni. Nanabuka nje emasontweni. Kuthi kunjani? Bazalwane, ngiyambala uMateyu 24. Ngiyacela nganipholele uthando. Abasakude lithando laba yobeni sebayilo ngcotsho nje uma kubona ngumpostoli sondre. Naloko-ke sikukhulumile futhi sidabe sikhuluma neliviki ngoba siyathi naleli holiday lidudana. La sidabe siphinde sibancenga abazalwane. Kwasho iBhayibheli baseKorinte, siyancenga abazalwane, buyisanani nenkosi. Nathi siyabancenga abazalwane. So-ke besikwenda-ke lokho ukuthi sithandazela nje ukuthi tingoti ngeke diphele ngcono no, but
kuyancipha futhi thine sinalokuthi inkosi uyasivikela. Na uva nje la ngikhona khona akuhazard imoto ngalokuthi ngibona ukuthi angithi into khona ukuthi hey bazalwane gijimani nani emaveni nisijoyine. Then-ke sengike ngasekugcineni kube nama-chapters ke la ngu-25. Hey nkosi yami lesiwadlile kuyabida. Sesiceda-ke vele sekushaya netikhathi ekuseni sakhonetha na-MG siyathi ukuthi njalo ngeMsombuluko siyavuka ekuseni lesi sikhathi sihle singalali ngoba hey bazalwane singalala kanjani nje nathi sonke lesi emsebenzini esiya esikolweni awumangali wena uthi ukuthuka nje ngalokuthi usesalokuhibika lokhu la kuwe bese ukuletha la kithi lama chapters lawa ke sikhumbula khathi uNkulunkulu athi asifundzise ukuthi live la uNkulunkulu lisigezwe. Naku le ngikusho nje kuvideo ukuthi bazalwane sonke singi-Cancel Conference League noma ngabe bazalwane bang-5 nina nesenime ngemuva sesigathi date njengoba sasho nje sathi laba base-Methodist bonke la kaNgwane inombolo nje naba bacala ku-3 sithi inkinga ngibekise nje ukuthi kune-Methodist kumbe yase noma ngasho yakuphi kuthi i-Alliance ukuthi Assembly ukuthi i-AC ukuthi onke lamabandla lawa sitabana sinje Nkosi nathi tinkinga ngiyabekisa talapha e-Alliance nathi tinkinga tala AC nathi tinkinga tala Nazarene ngiyabekisa. Then-ke nasita uNkulunkulu naku lokhu umcoka taba khona sinakuthi lapha seNazarene bonke bala Swatini lile livi lelisigezo sibekise ngevimi noma ke hand nakuwasha libona sakhona nje lama video sekeme ngemumo labatawuta labazalwane bese siyabona ke bazalwane uyabona ukuthi nanga ama-video sesiwabukele ukuthi libonze yabona selingcole kanjani yabona selihlobile nathi ke sicela ngasasele tinkinga sicabange tona asingeneni siyacela 3 hours asingeneni nje uyabona baseNazarene nje nawe usholo lakho lesonto ngeke ngibabale onke bengifise ngathi ngawabita onke so nasibakwala bazwana whatever lokho futhi asifuna sibasitshele thina siprovide nje ngeplatform so sitokhombisa amandla silive la uNkulunkulu lisigezo nani nje base singesabi mani madoda ningesabi uNkulunkulu uzovela ukubekela sitawuthula nje asifuni ukungena ukuthi kunjani kanjalo phindze futhi abekisa sitawungena nemaphoyisa emasoja emawada phindze kude basebhange kude bonesi kude bothishela nabo ngeticheme lokumcoka nje lokuthi lelanga leligcotshiwe kuthi namhla kalozitha sinabothishela bonke sinabonesi bonke nabo nabafika sicala ngalama video siyafundisa bese emvakalo sokuthiwa ke nathi tincwadzi letibekiwe vele labo 3 hours lokutaba khona ukuthi sifunze nonesi uyamemeta lapho yinhle lento bazalwane tabe uNkulunkulu asikhombisa ukuthi live bazalwane lesigezo uthi akubona lokutawendeka sitabe sikushoshela ke ngalokuthi noma uhlanyelele ethizi njengoba nje kusebusika kuhlanyela tibhidwe beke nje uhlanyele lapha bese awusanisele nalapha ke sitawukhuthatha lapha hamba bothishela bonesi emaphoyisa belibandlela lenkosi baqhubeke nasemakhaya utawubona ke kutawendeka neSwatini lokuningi ke stay tuned ngiyacela ni-organizane nje bazalwane sobe sesiyakhona ukuthi i-date siyayicela kuNkulunkulu yasipha sesiyasho ukuthi awunaba awumangali lokho ukuthi nje sicala ngetombolo etincane ngalokuthi bekusesenjalo nje but ke labaningi seba-organizene sekumele nje ukuthi si-confirm i-date oba kumele ngibekise akumele nje ukuthi khansi ukuthi emaphoyisa kumbe ngilesibili kanti bekufanele kude base-Assembly akumele ukuthi ngalesine noma ngeMgcibelo ukuthi base-correctional kanti bofanele ukuthi basebhange nabo kanjalo sitabacombine ke bona nasi sekukhule kahle taba khona nje ukuthi basebhange nali babodwa sitokhona kwenta lo msebenzi nalapha ke kwendeke kanjalo ke bazalwane zakhona kudla lo 25 ama-chapters bazalwane kunalamagama ke lawa nami nje ngiyativa ngilula kulamalanga besihamba emgwaqweni sesasho nje athi kube bazona sikahambi inkosi yami ngoba besihamba sithandaza ngabe leti ngoti lesitibonile kungasito leti letendeke kule weekend incisini nje nini lensinze kakho sinithandazele ngeke ngikusho konke la nalabanye ngabe betaba ngakanani njengoba hlele sikhutsata nje bazalwane ukuthi nakwendeka nje ngiyabekisa usuke embabane uyosebenzela isiteki please bazalwane take nje noma sengi-10 minutes udle live nje kunathi ahlukule letifishane nje Juda nje simfundzile bekulomunye waletha ahlukule 25 Juda lapha eceleni kwesambulo so ngahluleka nje kufunza Juda ngiyabekisa inceke upaka imoto lapha eMpaka noma nawufika esiteki uthi before umphathi wakho ngoba imoto phela bazwane nathi imoto tiboshisa nkosiyami tingadolimala oil yacala mele thanyela nje kusebusika
So 10 minutes nje imoto bakuthi imoto uyidumise uhambe uyogeza tohlala ishisa. So nasaduma ke imoto bantu abasebenza kahulumende dinkapaneni. Bese udonsa sahluku ngiyawacela emaswati leave lisigezo. Lokho futhi esikuthandazela kudinga ukuthi usinade kakhulu. Nje angibekise nje la ngaba khona ukuthi ngibe neliso lelikhulu ukuthi ngiyabuka nangi yabani futhi tawustart nemoto yakho ukuthi ungathi nje ungena emotweni sofaka legiya lehamba akube khona lapho 5 futhi ke vele kuvama kuba bo 10 minutes ke dulu donse tahluko lapha donse tahluko utawumangala bonke labancinci ushayela iloli bese kuba khona ukuthi imoto iyaduma babona umphathi nangu iloli iyaduma bese emva kwaloko isashisa bambona afunze iBhayibheli kude nalo yenyangeni ngeke athi yekela iBhayibheli lapha liyangishisa utathi manje siyabonga mphathi nakwendeka bokutawendeka ingoti kodwa lesahluko la irema umphathi kuthi thiwa akafunze khona maye isigezo yabona nje njengoba ngibekisa ngale vim noma ihand end nawo washalibonze noma ene chemical kunjalo bazalwane nako nami ngiyabekisa ngingilomphathi bengisebenzela esiteke sengiyahamba sengiyimbabani neti70 kumbe la evenini yami le 4x4 noma lesilolana sami leti70 la kubo 15 so nakwendeka ngifunza lelivi uyabona lapho ukuthi sengivimbe emingakhi imingcwabo seyiyodwa lena leyo khansi kumbe kuRomi ngashayisa mina ngize ngithi nje Nkosi yami ebengingwenyama inkosi Mswati ngabe nakhona besitawulalela ngiyabekisa ngwenyama nduna kwasho bantu sekumane nje ngiyashoshela nami kube bengazi ngiyinkosi nje bekhona nini bekunene ngiyacela kuthi ke emaswati onke badaze bangishaya so kube khona lokuthi when the declaration but I thank God I'm a king in the spiritual realm nalokuthi nje bazalwana kumnanzi so kusinto besilwa nayo nje bekubona ukuthi kusho itobani but ke bakomoya bangiva so noma benihamba nje nikuphi futhi noma ngabe sesehlobo leti moto atidzingi lokuthi tishise kakhulu yebo nasehlobo imoto ufuna nje ibe nesikhathi shisa nayi nje lesihamba ngayo yabona so ayiguga ngalothi uba nesikhathi nayiduma lapha so please bazwane sitawuphepha ngilandzele ukuthi nje live lisigezwa ngiko nje sathi nasemasontweni nangabe MC nange lapho uyakhuluma sochamuka lomunye soyeda uva abantu sebacala ingoma kokuphi lokho ukuthi bazwane nangi babebhembela khona sangihlebela kona ngasho singicela ichorus kube khona bazwane ngicela sonke sesifundzeni Mahubo 23 leli live lanendani maswati nipogijima neThomoya it doesn't fix up leThomoya let's eat the word lithuba lincane nje let's eat the word lesihlanu lesuka kuye nje Nkosi yami tivele tangena evini njengoba sichazile ukuthi ama-honor prayers ethu singena lelivi kunemehluko kule livi nale keyboard asokuzame utakubona angiphethe ngokuthi ke siyacela ke bazalwane ukuthi ngiloyo alidle livi la uNkulunkulu nawuthola le video nje bese usharisha lo munye nawo andala amagama letahluko ke leti dinze futhi sicale ngekuthi muzenzo chapter number 5 umbhala phasi bese ke sokuba incwadi ya First John yonke yakha 5 bese kube incwadi ya James yonke yakha 5 shothi 10 bese kuba incwadi ya Timotheo yonke yakha 10 shothi sakang 21 then ke kwase sokuba nguJohn chapter number 8 kwase kuba nguLuka chapter number 12 kwase kuba nguColossians ke chapter number 3 sagcina ngaJuda chapter number 1 ngoba unesahloko sini nango kulama chapters la bazalwane sibe sihamba ethempelini sinithandazela nonke nelive la kaNgwane ungasabi wena lolalele lapha nje wathi uthandazela nawe ke ngicela wakhe lethuba lesikhanze nje thina ukuthatha 1 hour 45 minutes letahluko lethi donke but ke ungamthatha na 2 hours akusiko lokuthi kakhulu ngiyacela ke namuhla siundluliso lomlayeto sithandazele nje ukuthi uNkulunkulu njoba nangamagama siyabona siyaphepha engodini bese ke lebe sifana siba nabo bazalwane kutaba idiscipline angeke vele phela nawucabanga abazalwane kunalamandla nawe nje ngabe uyathokota ukuthi mfundisi lena besinebantu ethempelini labangu 780 nawe ungathokota sawusiyabonga mfundisi ngoba nakunjalo phela sho sinasisondweni ungayi ngelisonto umfundisi tabona ithumela nje sikufundwa kuphi so kunalamandla ekuhlanganyela ningakuyekeli ukuhlangana so kubonge nje labe bafana bebakhona bavele bazalwane sesibathe siyakhuluma nathi nje nini ukuthi ningazisohle seningivile otherwise umlayeto wethu uthi lokhazakala ukuthi futhi nawe noma bongathi hayi mina vele mfundisi bakhona nje laba ngibuka ko la labathi mina mfundisi vele abeka kafana kusho bani
kusho bani ngoba wayiva indzaba naku nje namhla ka-29 isidaba esihlangene udabe uva kuthi ukhanzakala sekubanjalo na-honor prayer sidlala sithi noma ngaba ukhokha lo sidamane esikhaleni udabe seke sowuthi na ulimala bese ublame abantu ngoba udazi mina mfundisi yes awukhokha lo sidaba but ungalali ngabo lesihlanu. So bantwana balakhaya vele this is just discipline. Angiphethe ngokuthi bazalwane siyanithanda kakhulu. God bless you. Amen. God